Soc Marc i jugué de mig centro. Soy Carlos y juego de delantero. Soc Sauret i jugué de banda. Soc Pepi i jugué de banda esquerra. Soc Jordi i soc el porter. Soc Joan Benito i jugué de mig centro. Soc Miquel i jugué de banda esquerra. Soc Ricardo i jugué de defensa. Soc Salva i jugué de mig i delantero. Soc Sebastián i jugué de banda. Soc Guillem i jugué de defensa esquerra. Soc Elías i jugué de defensa. Soc Joan Marc i jugué de defensa. Soy Carlos, he metido 4 goles y una asistencia. Los goles han sido de tiro y algunos facilitos de meter. Soc Sauret, he marcat un gol, pues estaba ahí de botaeta y en la esquerra le he pegat al palo y bueno. Soc Joan Benito y he marcat 2 gols. Pues el primer ha sigut... Com ha sigut el primer gol? Que no me'n recordo. El porter... Un gol ha sigut passe de Miquel i un altre no sé què ha sigut el pas. Ah, no, sí, me l'ha passat en el mig del camp i me n'ha anat de les defenses. Ha marcat un gol que ha sigut des de l'àrea de fora joc, l'he tirat, el porter li ha passat per baix i ha entrat i ja està. Soc Ricardo i he marcat un gol que Salva me l'ha centrat i he marcat palo i gol de cap. Soc Salva i he fet 4 assistències. Pues la primera crec que ha sigut la de que jo li he passat al meu company i ha marcat. La segona és la que ha dit Pep, que li he passat des d'ahir i ha marcat. La tercera d'un córner d'allà i la quarta que l'he centrat des d'allí i l'ha marcat Ricardo. ¡Jugadores de gol!